amua leo, njia ya kwanza kwenda uzimani, ile nyingine ya pili ni pana, ya kuelekea jehanamu. Sasa ndugu, amua leo, njia ya kwanza kwenda uzimani, ile nyingine ya pili ni pana, ya kuelekea jehanamu. Sasa ndugu, amua leo, njia ya kwanza kwenda uzimani, ile nyingine ya pili ni pana, ya kuelekea jehanamu. Sasa ndugu, amua leo, njia ya kwanza kwenda uzimani, ile nyingine ya pili ni pana, ya kuelekea jehanamu. Mungu akiwa upande wetu, hakuna litakalo tushinda. Tumche yeye kila siku, tuige mfano wa Ayubu. Mungu akiwa upande wetu, hakuna litakalo tushinda. Tumche yeye kila siku, tuige mfano wa Ayubu. Sasa ndugu, amua leo, njia ya kwanza kwenda uzimani, ile nyingine ya pili ni pana, ya kuelekea jehanamu. Sasa ndugu, amua leo, njia ya kwanza kwenda uzimani, ile nyingine ya pili ni pana, ya kuelekea jehanamu. Sasa ndugu, amua leo, njia ya kwanza kwenda uzimani, ile nyingine ya pili ni pana, ya kuelekea jehanamu.